Pozdravljeni! In kak je kaj? Le kako Nekaj malo. tukaj pa kaj si ti nor. To je bila kuhna včasih? Ja. Kaj od kuhne je ostalo? Malo preverjamo. Nič je ostalo od kuhne. Kaj je v kuhni nastalo? Šoder. Kako mi dela. Kaj je to, te late so od? Pa to smo štoke ven lamali malo. Tako je hitro šlo, pa 5 minut na komad, pa to ni problema za nas, take. Svetovno. Pa, seveda. Kaj vi tudi rabite, kaj za delati? Nekaj se mi zdi, čujte, dajte mi povedati, tu mi je zanimiva zadeva. Kaj je s tem tu? To plinska bomba pa to? Vse je prazno, to imamo samo za, da gor stopimo, če kaj ne dosežemo, ne? Kaj ni lojte. Jaz sem pa mislil, da imate to, da ko vam več ni, da samo odprete pa iskre pa pokne. Ne, to pa ne smemo delati. Okej. Da vidimo, še malo si bomo razgledali, lahko? Ja. Pa kaj si ti nor? Kaj tam imate malo, da vam lahko špegajo noter? Ja, probali smo skriti, da ne bi sosedi gledali, ne? Kaj Kaj to? lamamo, da ne bi pole rekli, da preveč ružimo, ne? Ja, čujte, da mi pa povejte nekaj. Kaj to te tu kable, pa to ste kaj izolirali, ali to samo tako malo poprešerno? Bolje po Prešernu, samo smo pa vzeli varovalke ven, ne? Aha, dobro, Ja. to ste varno v glavnem delate. Ja, varovalke ven, druga ni, ne? Prvo, rajši preventiva, ko pa kurativa, je tako? Ja, seveda, ne? Drugače tako Pa ne. kaj ste Ne, nori, gledajte, kaj lat je tu. To, kaj je tu bilo včasih? Tu so bila pa vrata, pa smo tudi ven ruknali, ne? Ja, Pa balkon je zaziran, pa nova okna so pa že, vse ne? to ni res. Nove okne so, kaj ste to dobili? Ja, IGL. Ne mi zdaj reklame delati, tak smisel, da rečete recimo tam v Kungoti ali Tam pa kaj. v Kungoti, ja. Dobro. Kaj pa Tam to? bo Kaj malo pa, boljše. kaj pa material? Material pa en kolega Darko zrihto. Kolega Darko, mislim, da je bolj Daniel kolega zrihta, ne? Darko je samo pripela, ne? No, te pa je Daniel zrihto. Daniel je zakon, ne? Darko je šel samo malo ga pozdraviti, pa me dal tam za en pir, pa je odkala se skupaj. Točno tako. Ja pa glejte, zdaj, lojtra je tu, mi pa plinsko bombo uporabljamo. Pizdo mate. Samo vrnili. Dajte mi povedati še nekaj. Koliko ste te to rabili, cajta, to ste ziher en mesec delali. Pa 2 tedna pa je vse zrihtano že. Čez 2 tedna bo že spet inano? Ja, ne, pravim, 2 tedna že tu lamljamo. 2 tedna lomlete? Ja, Pa vse to ne morem verjeti. Kaj to je vse, kaj imate, ali ste že kaj pucali? smo že pelali. Koliko ste odpevali? Pa 3 kombije. Pa kaj si ti nor? Ja, Vredi. fajn bomo preuredili, ne? Super te. Hvala lepa, te pa jaz zapoviščam tole, te ploster pa... Bog pomagi, kaj tu smrdi. Tisti, kjer bo toti video gledal, sploh ne ve, kak smrdi po železi. Kaj pa to? Kaj pa to? Tu? Ni vode. Ni vode, vredi. Ni vode. Nič, te pa fajn bote, se vidimo. Hvala Adijo. lepa.